Haimanaze ting choma I awang riame zai haimanaze Zeme man sage klum namai kram ke zikreu zimadai ting kumchang naze angkai ke chum rimai ting chua kidei reguman sa Zeme kogine ine haimana hange paulia ga dera dele Anui haimana chira hange kanangbe garimpui ki gidibe tulen National Highway 137 Tamenglong Manipur gine Assam Mahud Road te devge haimana ze lyagai dera dele National Highway 137 Tamenglong Mahud Road compensation hangjigine njikum te tibe tingkum chana ze angkai kana ndi ke hiji angkai je srung mage Sri Pankaj Singh Executive Director NHID CLJ Assam Guwahati gine anui Zeme Student Union Assam ZSUA Gena body make later that's anui lungne samje soge rang changai dele ja chudle zai memorandum do pe changai dele ja ka chudle chipo ligum ja namaya te puiwang di ja prachi ngawdle ja sali za ipo 137 National Highway Tamenglong Mahud Road lamge ja king dote drahange NCHAC Haflong Revenue zai Settlement Department Dimaso lamgene tetibeting kum chana ja angkai ji ken duike je kremngu order notice ge anui zemram ge de to magza semkor chai kui kulogene maibang 0 point hange tedra teuka kadai bet de zigene Chief Minister of Assam Sri Himanta Biswa Sarma je tetibeting kum chana ja angkai je kana kri ke je kreuses kui mage Zeme Student Union Assam lamgene memorandum pegai kakdai de leje achudei pat de je Tamenglong pi songkai hangrum boro nyanglo pungo hazai chak lai song tulfui pilei kul mpoi asalu phagmol kaukang and longkai pi longkai mahur tedrabje maibang bia tedraba Zeme Student Union Assam ZSUA me bawa lun makule zai Delhi gu approval zai original proposed alignment luize tedra leze rogai dele zai lesi rogai birun magze Zeme Student Union Assam ZSUA me lamgene Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sarma du kahadau dele zai milung ne besamdu rang changai dele je ka chedle chipo mai ligum je namaya alignment du zai compensation du ngora changdele je sali zai chipo ligum je mata teble nige kingambe success tilu bsigine land affected village klogu matai zibi mele je Zeme Council Assam ZCE bnai Zeme Student Union Assam ZSUA me lamgene tetibeting kum chana je angkai je kana ndi ke ji himre mage auditorium mahur gene meeting ku gailu je pat deuze rang bagai dele je ka chudle sida je mahur Assam gene Manipur Tamenglong garimpui ki gidibe tulen National Highway 137 suhang bege sutora klom leina Assam ge bame land affected owner mele chirhange sida je rang gyagene hereu gaibe rachi je raiteura ngawlu be ligum je namaya anui Zeme Student Union Assam ZSUA me lamgene raha percentage ki wong be ligum je rehei gaira anui lamgene kyam gai je lamui dele anui Zeme Student Union Assam ZSUA me je 1957 tingkum changke je high school je ringeu je kana kumge pungchu dele kagne chunaria changje nseu gai jai hero gaira be kiduga je bambe zigene namai a ningnuine le roze pegai zai ngagai be gine Zeme Student Union Assam ZSUA gu headquarter office boro haflong ge bambe je building te insap kara teura dele je ka chedele sam pe changai be pe I ningni go kango be pe Mr Ilyas Penme President ZSUA zane land affected owner banai land affected village klom lena miklo logo detail project report DPR banai kilometer tentative land chinai mahanga aigene photo jen chi magleus du buduina ka ge pi gaile lo man sa pondo te drahange North Korea menen znai kram ke zikreuze ke chum tingkum chana jang kai ke chum ba mai ge rocket gumbe missile pranchikak sangbe ballistic missile of intermediate range or longer je kap gaidele je ka chudele South Korea manai Japan mene sali za aize North Korea mene pnigu rocket gumbe missile pranchikak sangbe ballistic missile kap kai je Japan kede Northern Island of Hokkaido ga ngai ke je pokpa drahange hanum gai be bji gene
Hokkaido ge bam lene man ting ze bam de le je ka chuli za aize North Korea mane pnigu ballistic missile kap kai bza Japan ke dege ngai ke rahange nombe bizigena Japanese Prime Minister Fumio Kishida na bugu government jangulu je National Security Council meetings du tevle je du ka chuli the Japan Defense Minister Yasukazu Hamada ne sa je ballistic missile North Korea mane kap kai bza rangya gane Japan ke dege ngai ke Malaysia ka chudli kagana aize North Korea mane ballistic missile kap kai bza sungklinga ngai ke bidung ho Malaysia che za Hamada ne sa je Japan ke dei lim ka ta ti le ka chebulam gudu rang chi chi lag le je sali za South Korea ke dei go Joint Chief of Staff ne sa je North Korea mane ballistic missile kap kai bza tetibe sumai ting cho nchesna je minute nkai ke chum hi agom ge Pyongyang North Korea gane kap kai de le je sali za aigen North Korea mane pringu ballistic missile ikak sangbe kap kai bza tetibe ke South Korea mane US mane rolu je joint military exercise te je North Korea mze tevlia je pringu gimi ka sangbra mze kablia be ne lo de le je ka chedle za aize South Korea mane US me joint military exercise te blam ge North Korea me lugai lakak sangdele je sali Zaina India ke dege state himreu ge nai kum tingkum kumchana ja angkai ke chumge chief minister klak ilang ba banai klak sialang ba Association for Democratic Reform e dear banai national election ne ngopet kai bige railang ge state ge za India ke dege state gu chief minister tebro ge klak ilang ba pevzne Andhra Pradesh gu chief minister le ja ka chuli padage ka charang kang bam ja krol haim music rew la le ja achudli jana paknab ge North East state Arunachal Pradesh gu chief minister Pema Kandu padage krol hai ke ja raksruk ja ka chumla le ja achu jana pak chumge Odisha state gu chief minister Navin Patnaik padage charang kang bam ja krol raksruk ja ka chumla le ja achudli jana pam dive ge North East state Nagaland gu chief minister Neiphiu Rio padage charang kang bam ja krol hadai suruk la le ja ka chudli zaina India ke dege state himreu ge state gu chief minister klak sialang bza railang ge West Bengal gu chief minister Mamata Banerjee le ja chudli Mamata Banerjee da ge charang kang bam ja la kreming yurun le ja chudli zaina paknab ge Kerala gu chief minister Pinarayi Vijayan padage rangkang bam ba krol ke jai pak chumge Haryana gu chief minister Manohar Lal Qatar padage charang kang bam du krol cat plus runalize sali Zaina Nagaland Prin District Tining area ge anui Zeme klobam ba Tishan Baptist Church Pastor manai Dikob mane Manipur Impal ge Wongkeu ga luze Manipur ge harane cham gai ba bam plui ikak sang ba loktak leg zak cham cham ge zepi ga luze haraza ke to ba pnui sui ba klum gai de le za ache de le za chirun mag za MBC Manipur Baptist Church hasang ki ge lang chumne pnui reu gai za Manipur ge zemna me lungmer me pnui za ibe Zaik cham pi gai luze pastor team ne pnui sui besamdu pe gai dele je ache dele je Manipur ge pnui wangkeu gai ge azang ku kamlak pa mane pnui boze Manipur state ge harana cham gai be plui ibe pe bam ika kasang bram je ngopi ro gai dele je ka che dele chipo zigna Tishan Baptist Church pastor zai dikon mane ku kamlak pa me pere ge du ge to besam pe gai dele je sali ai gena na micram ke zikreu zema dai ting kum chana za angkai ke chum ri mai ting chwa Dei reguman sa loi gai dele pi gai za king gai ni mele ne je to dele